Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty Rideverse. Kakram mau jumbon kalapau bah hakilat pathai kubor hagi benai baladam nagajing don ki kinhun niam Hindu ki bertemu bon wan le niam hakate kakram ya kaba ka dorbash nang mau senram kalapersya dak basyem bakadai tang ka jaka jungok kai perthai kini kejingatan telai hapadeng ketika kinhun niam Hindu bat ka dorbash nang mau senram ki bor penya district ka East Khasi Hills ki lalum ya kejing kendo lang mena ka lai tri ukula lengkot arja arpusan Nakate kejing lang kaladon kejingkam dak kutumba suraksya parishad baka sengkhasi mau senram bat ka minorities tribal forum kilawan pan jingrap kum kejing kershan hakal yang ka hok ban yo le niam hakram mau jumbun halor kani ubat dispersing kat kum ka kaipot RTI bat kumu advisor barim ka sengkhasi mau senram ulawan shakmat ban pensya ya kejing bom ya sung thu jingmut halor kani ka benta hasilong press club hakal lai puai teri ukula lengkot araja arpusan jing pensya halor ka RTI Kabang Rafai buat isi ofis, bagi berniaga, proceeding, kabelalom hakalai tarik Januari ada arsan. Di kumpul kumau ini bagan nega, mau jumbun isu berniaga, mat kabah ketat, kabah arum haman laga donor juga jadi rio nomor 1. Kedai bentar kongsan dah bedai berkah. Shalom salam bagi himah Ibrahim. Dia ngasih tu ia pilih shalom tu juga dia. Ka sengkasi imam salam Allah berkomat dewasa. Ia kena seng. Di kita juga orang berani sengkasi imam salam bagi kasih stay pada masjid. Berapa dikenal kata. Di nadu basdani Kalau kaseng hawaseng kawan halal kita, kaseng kasi mau haru laseng halal kita bawa nyam kur nyam senam nyam merai asal do di halal nomor lami kaseng kasi kebalong kejing seng jinda jeng nyam kasi. Di hari itu por gini kaseng kasi mau salam ro. Laseng ya ka halal kenorim ban penim biam ya kale nyam jong hima mosla nomor ba kar kum ka notification bala penmi daw aba isla asne mal yasan ai boar ya singasi bahkan nomor kustodian dan ekonomi penunjuk hari ini ke itu kapal beri nyuter di halal kita kiba bun bahkan ikan yang leaniam yang Imam Muslim laktu amar ba ki bakrau nakakur manpen disiar bat kalam pen ke disiar bat ka kenter di bakrau jo hima bat umar banyam berdeu metabor te kumba yethu epi ba Lompen beno le nyam apo kahima te umlashu te lakhot yau marthom na po maupun man pendem ya nyam rakom te umasaro nomor mathom la pendem ya nyam kulong kuman te umsala shu ban teng ya kanyam po hima khamtam ka le yu le ha community ba kasayuan ka puri po yu Cisnem. Dikata dia halak tornorim bala du kanyam terai kejima kalau bijingwan ini dekat kaba laai pada Indonesia dah asnom banyak nyam anti po kerana bun dan kata hima tidak ada itu Islam lagi ba ka nikisang dekat kelas letrai kerana Ti nakata jingi ma jam beniga jinglom jiman po krem dundun la pelong yang apa na besa dengan kala ban thaula ban kuno ban imbiang ni ga da kom metan la jini kosi kenapa ini khar ki no miola ban le trai ki ti dekta norim da jing slok jong di memba da jing slok
buat usia menjima, te dah kajing habasya, naghima te mau usia, te gila IT no yang dijaga menminti, yang bakal agreement yang boleh sesuai harga kasotrik mulai area kasan, akmat di office. Bal IT yang ni krem menyumbun rangkat kalian yang men berkom awal menteri lampen harus sengkasi imam Islam. Tiga tahun lagi jistan. Tiga habis itu saya iswa dan lenyam ke sengkasi imam Islam. Naga begini. Naga sengkasi imam Islam kami semua leburi yang kena kamu. Kalau ada di kota kubur, ban perlu menjadinya kira menyumbun khasnya dari kemaju. Kena ikut kubur kami. Tiada pula ada kajian pentip sabaro. Tiada nak kasih Imam Salam. Rangkap bagi nombor dua itu bos, nak bos sengkini dan bawa skor jangan. Rangkap batu tililang baderu membantu sengkini pemukar nilai elek seti dan pendek ya katanya kamu dan pendek long balik kenong la kali you lihat kapedian em dan pendek ne ban tengnya yang ini kali yang kewujudan atau iman ban kenong makar kopi kasih klem kenong melawan yang hapwa hap kenong hap yapan syak dan pendek yang ini kali yang kau macam tu. Te kelajia pada hak tersini kemudian te nakasno dari hajar lami te sya banilnya mani te keladon kita geba apa sya bandung sekarang te cikato ni puak lami kehuri hura abaya kali ke banga syong mangaro lagen rak berat dispo red te ki kali na tanggalama kaba dan pokoknya juga tiga awan no ku baidan suwe ku bade SPD ko report ti layalam semua tanah ini nah pot tanah ladon ke meeting meji keren nam tagani isu ti hatana baknya yang meeting dari mustariat kom bolong berkat ba rodi walang mustariat batu yang suwe. Tiga presiden juga dia keren ke lomba, nak kasih lakukan siapa? Apa ni kita lakukannya duduk bersuara kasih. Tiada nak kasih keren dulu ke lomba, oh dia kasih hima kemusolam kamu semula lendet lapan jinggut yang ini kasih. Bansinti itu kan keren dan tak ada yang melukok. Daka kasih hima kemusolam. Tak ada jinggut siapa kasih. Tina kalian junga pada kono baisal makan siang itu seniba. Nak kalian junga kamut penuan penburi hurah pokai Imam Salam. Dengawan gaswan kuno merap nawale advisor be undi official nama apokai isi esti komiti. Liwe kamu ajimut naba. Nawan katolim long mantelim yang dengan yang berko pokai imam. Kata dika itu juga. Habis itu meeting telah pengkut da umistir kalau kami kalau pendek kesukasan kena make riura tang tahe di ambil juga office napa SP office pada DC office tiga tahun deka jinge tu khana rimpi Jepang jinge de juga sing kasih mau setelah berkesno barusia Deka susi kalau babali belum yang apa nuat dekat hati. Hadir makalami yang kita ba new presiden kilang mantong ulah force menewa Husain Jubuar jaga kerteng jumfir. Na bentaban yo di star ya kan jaga kaya kamu jumbun ko di office. Ti lakano Jubuar juga kilang mantong. Tinggal pensiasi pin untuk Jubuar. La pintip Bangawi beribun jutro. Hadisi office, laiwan lang rosliam, IT yang dijaga sehingga
lengkap menteri langpen wade ju pos ketri ju nahi mamos kasing kasih mamos ram ban nga kum sakhi nam taus tim naman ta ni ke MOU bari soy markmat marka hakmat DC office dikala dam no ke no ka kes nga shubna baka affidavit apon konsil la omba netri lang morthom rasu sign di buat ada jaga jam fi ta ni ka babaka Nomor ba nga masaki don kan nga sakhi nam tausim ba yakni jakala IT sa kasing kasi Imam Salam na bantakan pet banjingo ban pundet ke kalian yang apa akan mau jumpa ti hadir bana hadir kita lagi dia na fai kita art ya nomor ba lami ke tiga na tiga fai kita ai apa office BC habade ba proceeding meeting belum berlalu tadi Sewali, anda asal kapun keberapaan nakati ay benukong ketika proceeding ke balang hak kesini. Apa yang gini asnom, ketika seng na po asam, berkat DC office. Tiada kata di benukong jimpan juga. Kapaan jimpan kedi kata ka ditho na po seng kasi lokal. Kapaan om itu yang seng kasih Imam Salam. Bat kebalai ketika registration jom kaseng kasih berregister apa di office. Tekar kom rati ayas nyalok ba. Nalok ba kejimi keburi hura hapreng kasnom hapreng kaseng kasih Imam Salam bat usim kedai bet na kejile jong sorkar lembaga di office. Ngamtik balik kedai pun. Nama ba ya kaseng kasih. Om siapa tahu kaseng kasih kami kata dari staff. Kaseng kasih. Kami tahu kami. Tiga jingkali balik ke DOC office kali panjang syai napo kasengasi napo mukha balik ke panjang syai bandong baki itu ada pimi itu ya kan kan sengasi Imam Salam abang maka kembali ke kami kadai kamram juga di office benua ikan don acwa berregister ya kan no wasing ki ikan don berengkap ya jingtip jungi kalau ba Kano society ka berregister po di office kadon kam taga NOC now suiem na ne now ramasyan om don kam na taga jing itu nako ka no ka kanpon nakano tiga di office ka tiplen ba kaseng kasi kam sama to aseng kasi kini di ka tiplen ya ta di balai pada kapan jing syai na po mokhar ya ladi ladapi itu ada yang kasih Imam Salam. Kita tak apa kadai banu berbi yang dinede yang pedeng kasnom kasih baru dia di kena yang di office. Maka kadai ba itu ya ka registration nam tak kasih. Dibeli dari panisya ya tak dinede yang pedeng kasih Imam Salam ba kasih kemian ni. Apakah jin tho kam siapa tho kata sengasi kami kita berselong sengasi selong. Kini syak sengasi selong. Kini isti berapa? Kini isti berapa? Na sengasi ini dah sengasi kami. Ini dah sengasi kami. Kini kawan apa mokar. Dia ka agar register kum thos ngasi kini to bese ngasi ikene isti ka pa wone isti wone ka de ka pa na DC office chano pa sa to mo kha ban pan di shai ba ki thu ne me ka ni ka seng ngasi Imam Salam te na ka seng ngasi mo kha na seng kumi ka agi shai ba om mi thu ya ka ni ka seng ngasi Imam Salam ba de tlilang ma thon kum sede ini jenisnya juga apa nak? Sehingga kami bapa kami. Negara registration pada kampau kami bapa mereka
sengkasi. Kita kamu kecing penmi kahuri ura kadai benda korban, kaba apa kadai long suim. Apa suim dalam dehi lawan edisi office menaiki ketika kira menyebut berdunia dan ia berpendet dia kadai mendukung ha sengkasi Imam Muslim balai pada udang affidavit ba neutral nomor tahu lasai itu ia kerteng musuh. Kita kalau beberapa usiam sekali sakit senang berkoi. Hati saya senang leh kelakuan saya senang leh ka orang ba kasih kasih masalah kamdeng balik rendet nak senang mendri kelapan jingbit nangi kesenang ban simti itu keren. Tapi jingkeli kalau nak senang ka ai ada nak kamai kamu kelakuan senang kalau ayam ni iman. Nyimpen jadi kumbala IT ni manusia nyimpen jadi tak tahu dari balai usia pada udah terbi saya kena senang menong bau ni tu hilang bertong laso itu ya kerteng jongah usia tarik ke pamla ke bawah jing setir jong jing membal apa kasih Imam Muslim. Mereka jika nak apa besar kena, dia hal konjukis. Tiga tak, bagi positif kebayu atau resmi, positif kebayu atau resmi boleh. Takkan saya ini bagaimana kaseng gua napo asa berarti kakumba suraksha tulisan KSP. Keongba kejimuan juga apa di si office dan apa ka sorka balik kindu ya chin star ka dia di kerba dan sengsi Imam Muslim kene ga opta nintip kata kami yang jom kesenong dan jom kita kan saya tina kesenong kalau ba semdon ke jingkang na kesenong ya gino gibelek niam apa gino wan dan gimana ya kalau jimit tambah kadai bendon protokol kita di Islam akan saya protokol kamu kalau kimla kimla banle jale bersentiu hak tu jaga kita ya tulis dari sini joki tulis kita di ka dipen juga naga Islam hari ini prosedur. Tiga prosedur lakukan saya pada kali kita seng kalau kamu bantuan ya protokol jom kesenong nang nesma protokol Islam baru dibawa jadi hukum kam Islam buat tang benar pihak buat di kenduan juga Islam kata dia prosedur kebayo menerima arti ayat misi is tiga tang kali kawan ayat dibuat ada di mereka kam jika dia jaka program pun berengga sehingga si Imam Muslim usim mereka senang. Kumbai itu epi hapoka kat kumka sekolah jom usim Imam Muslim apa Imam Muslim dan bilik lan. Tadi sekolah kebal ada usim Muslim sebaru senang. Dan pijak rekod apa jom usim hangti penyeri kita. Tihlau kita norim nakaliang usim nakaliang jong hima ti nakasengkasi hima suram kam tuklar lakan khot no dega pon nakaliang di si office ka ong ba japwan yalam yo usim ban handed oba dia kan jaka sapi rangkat bar kisaki ti nakasengkasi hima suram te kumbala don karkom mele kum ta ka wan ba yalam betang usim Dika senong kam don bentah lalu kata kajinya soi yang taka MOU. Dika senong dah don bentah bet nadu mersua baki pet yang itu bijaka. Tiah lalu kata norim nak aseng kasih mau mesra mersua berlele niam. Dika lah thor setia senong sobha ailan no yangi bangin pet yang itu ka krem. Halor ki kendon ke balai soi bersuiem ha di sio his. Dika mdei balai abari. Depan dan jing tahu anak kesenong
Di nakasnong ka menta kalong ba nakasnong ba kasing kasi ram ni kamdon i le. Di nakasnong ko ong ngimay ban penyai ma phi te ta kalakot. Kamdon i sure. Di kajing kai sure kalong hapadeng kasnong bat kahima. Kasnong ba hima ta kasnong ba hima kalong ba kasnong ka ong ba kadi je kasnong kahima ka ong ka kahima ti kata jingele kalong apdeng jongki dei ni ba simti ba de ba kahima ka ai ni simbe kamdan problem ta kamdan ni kata ka jinge ka dia apdeng ka singkasi mo muslim kasnong kamdan ni jinge dia menta kalong ba kasnong in ka dei ban ong ngai hima balai pi ai kani jaka sa singkasi mo marama ba dhaba kani ka jaka ka dei ka jongi balai pi ai kadi kamram juga senang ban le ada kan ko kam ka jing stu jongki persya ya gima kita kan kam naga singasi himra le ka ba IT ta ka simbe de kamram golom ban le ni am kala le te asa khang da akut asa khang no akut la poi meeting ter kumta ya meeting la ai kren sai kumta ban wara ai ka suka sai di menta kalong ya kabar register pada sisen ma register mla syu penduk karkom ka ai nomor balik da DC office ka ai po lai benai lagi don kino giba don bentah na de don hok itu ka kide ben ujar hapo lai benai haswa ba kan ni ka register kan don hak ti jong kita gidong simti til ai po lai benai kim don kita ka jing objek te kamur kan ni ka register mla syu penduk lai setengah kot lai setengah kur bala ang penduk kan ndai jisin bala ai lai banai don na kar kat kum registration up kamut lai banai lai por ya pir men objek la kamuk la dei ka la long gospel of truth ke bum la shu ban lei ma shu ban lei kan register ka long be ka register jaka jong kasing kasih mo so de kesnong de jing kerja kalong tangasnong ma hima balai fi IT sa kasing semua program kan jing tim kasnong kata kamram yuki ya kata ngamti bakren dah ini hapo ka proceeding khasan tarik ba peniada ikong maulong ba yan swear ba rodi walang ro akren ya tahi ke point ro hidai ki try ki snong musram balai ki objek hapo lai banai lai por akren apa syahi kata kamram jong ale kalong bang sutanat benong ban penim yang kali ni ampo imam seram kentam kali yu lihat kebalale daki menteri lampen rangkat batu marthom nga kata kamran jong along ka setelah ni kata ban light na kajing simti jong kini ki non tribal kali ni am le ko mangti ban light na kata idon kam ban bat ni kata ban penim na kajong kan am idon na kajong kan am kan notification jong basalah IT kasi ban pendep yang yang rekom la dagi snong ira ki hima ki mlam pendep tadi dak thong ngam don yi bla ka sudon dak proceeding ba banak seng kimi mokhar kam rangkat bak seng kasi mausunla kam dei hima de tu bai dong pe ka seng kasi mausunla ba ka seng kasi mokhar kam itu i gini seng kami itu ini sing dikata kadige kita di kerukom banong bom itu kadi jing sada bom itu aba kanong ka sing gala ada ban sing ban star body office dikadon bali da don company itu na kata aba ka sing kasi karkom ka register o kamdi central body ka sing kasi kamdi tho sing kimi ka tho sing kasi tiga demi kasing kasi hima muslim ga definition jong kasing ayat la ka jong jing batai kasing ayat la ka jong tila register ki kendon biang juga an gi ya tu hoi ngomla belen kadon ka jing ka lese kadon ka jing bakala na kasing kasi hima muslim itu gipor ba chwa ban le ni am chithi ba nakal yang jong ada baisaro nomor bale tulir mong thong be membar jong singkli Baskor de lalu menteri rombak nam tai nong duai ti gidon ham tu ti nakla junga itu por ngersela don kita kajing ya suthu jimut
aprenga singasi himam srama singkmi nomor balik lasi da kalama jongka singkasi mokhar ti halor kata kadun ka nga sothu kata dlamanta sothu ba pakatu kejing dengya kalama singkasi ka ade babakla ajing sya kanu mono ka sing ka de bendon la ka jong kalama dem bendon ni kalama akan ma abanga afne mar hajar abanga sing ya kasih riti of sebarinion kathong kalong hakti por kalong kawan halon nongrim ba jingdon jing thumu ban IT ulum spet beneng sha ban pelon jikarima ulum spet beneng tinga sing itu ka sing rangkat ba kalama ngam simna sim kalama sing kasi ti hakti por kalong jingdeng ya kas lama sing kasi hakasing kasi mau seram kadi ka babakla namar bakam don gijing selok lani ka affiliation certificate naga sengkmi mokhar abade shwaban yo egalama ikiti po jingdeng galama ngaro kubur ba kila naka sengasi momsura kala bakla baka habalik niam lele niam kigasi khsan tari ideng egalama juga sengasi kemi gumong kemi apa mokhar kita tengta hijing bakla kebaka singkasi Imam Suram kalale habedi bagini ka Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya